to? Sinko, jesi li to ti? Alo? Alo? Dobar dan. Dobar dan. Zove mi Šumarija Zelengaj. Šumarija Zelengaj. Seljačević došel do vas. Molim? Pa, Ja mislim da je pogrešno. Štef, onak s velikim kamionom. A ja mislim da je pogrešno. Koga vi trebate? Koga vi trebate? Vi ste imali, da vidim, aha, evo, 5 kubika drva. Je ne? Da, na čije ime? Čekajte malo, stanite pa nemojte sad tak, pa to ste naručili. Pa Ne platite ja. kaporo, evo vidim, 200 kuna i sad trebate platiti ostalo. Nisam ja ne... Nemojte mi reći. Znači sam tak naručite i sad nek se mi dalje zajebavamo s vašim drvima. Pa dajte, nemojte. Pa čekajte, recite mi koga vi trebate. Ja mu Štefu lijepo regel da on vama isto vadi tu pred vrata, a vidite kaj budete s njima. Pa čekajte, recite vi Ja meni. sam pokušao s vama. A slušajte. Pa čekajte, recite. Došel bu vama Štef. A na koje ime ide? A na koje ime ide Onako to? velike mišiće pa se s njim ne budete tak razgovarali. Eto vidite, pa vam se... Baš me briga. To vi riješite sa Štefom. Ma na čije ime ide Sa to? Štefom to vi riješite sa Štefom, samo najte mi reći da vas nisku upozorili. A na čije ime ide? A ljudi, luda čovjek. Kaj? Aj, evo. A? Ja pitam pa na čije ime drva i da idu. To vi dogovorite sa Štefom. Ja nisam naručio nikakva... S kim? S kim da dogovoriš? Da će mi doći pred vrata i stovarci. Nemojte reći da niste naručili drva. Evo ti, Bog, pa evo mi reći mi na čije ime, on dalje svoje. Svašta. Neki zavorac jebao mater. Pa ne kožim. I kako se dogovori? Budala neka. Ja vidim, to je pogrešno, sigurno recite na čije ime, ništa on svoje tera. Alo? Jaki buva mun pa kako... Alo? Molim? Još ja čujem šumi Molim? neki tu. Ja mislim da je pogrešno. Koga vi trebate? Onak s velikim kamionom. Na čije ime? Vi ste imali, da vidim, aha, evo, 5 kubika drva. Je ne? Nisam ja. Na čije ime? To vi riješite sa Štefom, samo najte mi reći da vas nisku upozorili. Ma na čije ime ide to? A na čije ime ide? Baš me briga. To vi riješite sa Štefom. Ma na čije ime ide to? A na čije ime ide?